Učenje je kao veslanje uzvodno. Čim prestanete, odmah se krećete unazad. Zato Mercator S stalno radi na edukaciji i razvoju zaposlenih. Mercatora samim tim i retail je vrlo dinamično okruženje koje se stalno menja, a da bismo se prilagodili tim promenama neophodno je da usvajamo nova znanja i veštine. M-Hub je sjajna prilika za mlade ljude na početku karijere da prepoznaju značaj kontinuiranog učenja i razvoja nekih novih veština kako bi bili spremni za prilike koje će se desiti. Faks and Praks program namenjen je studentima završnih godina fakulteta iz cele Srbije. Cilj je da polaznike na sistematičan način upoznamo sa najvažnijim područjima rada i pomogne im da razumeju biznis u celini. Moj motiv za prijavu na Faks and Praks program bio je da poboljšam svoje veštine i da prikupim praktično znanje. Takođe, ono što je ovaj program izdvajalo od ostalih jeste ta mogućnost rotacije, jer je to meni delovalo izuzetno zanimljivo. Danas je učenje elementarna stvar u 21. veku bez koga ne možemo da se razvijamo, a sa druge strane učenje je glavni motivator mladim ljudima za razvoj i za kreiranje sopstvenih ideja i promjena u društvu. Mercator S radi na razvoju najtalentovanijih menadžera i zato godinama unazad sarađuje sa najboljim poslovnim školama i trening centrima u zemlji i regionu. Najvažnije što sam naučio u programu M-Huba je da sagledavam stvari iz različitih uglova i da pristupam na drugačiji, inovativniji način zadacima. Najbitnije što sam naučio je upoznavanje drugih sektora sa kojima inače nemam toliko kontakta u svom svakodnevnom poslu. Najzanimljivija edukacija do sada mi je bila problem solving, zato što smo na njoj učili prave alate koje možemo da iskoristimo u svakodnevnim izazovima, kako u poslovanju, tako i u našim privatnim životima. U protekle 2 godine u Faks and Praks i M-Hub Talent programima učestvovalo je 63 zaposlenih koji su dobili individualni plan razvoja i veliki broj treninga za razvoj veština. Najbitnije što sam naučila u okviru programa Faks and Praks jeste kako funkcioniše veliki sistem od 8000 zaposlenih, koliko je komunikacija tu značajna. Vodim 12 objekata u sektoru Beograd i imam 250 zaposlenih. Najbitnije jeste što sam kroz program M-Huba mogla da prisustvujem raznim biznis projektima i što sam njima mogla da pristupim na inovativan način. Meni je najzanimljivije bilo sa našim top timom na radionicama, a najizazovnijim je bio ICT Hub jer je zahtevao uključivanje još jedne vijuge, a zato što ja imam 2, a to se duguje i potražuje. Dosta dobrih i kvalitetnih stvari sam naučio tokom M-Huba, ali ako bih trebao da izdvojim jednu, izdvojio bi novi poslovni modeli i pristupi koji omogućavaju kreiranje i pravljanje kvalitetnih proizvoda i usluga. Mercator S organizuje i brojne interne i eksterne edukacije s ciljem razvoja svojih zaposlenih. U prilog tome najbolje govori podatak da je u proteklih godinu dana horizontalno i vertikalno napredovalo čak 1419 koleginica i kolega. Mislim da ću nekada kada završim karijeru zapravo biti najzahvalnija Mercatoru što me je spojio sa sjajnim ljudima i dao mi priliku da se negde zajedno gradimo i učimo.